Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengen nami marang edikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang madeng ku pesakat kami sukutan keluahanen, bersodip mo kita, asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permashe ate. Pasu-pasu mo kami, deket degu-degu mo kami, ibagasan tendim simbadia ini, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Oda Asal Sidung. Bagi sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat di Matius bindu sibah ayat 14 soh ayat 17. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-16 kan si mendok. Oda nung kalak mendongkapkan kain rim baru ni baju singgo mumuk janah getem. Ai teragungo sini dongkap kenidi. Gabe makin meribak namo si dongkap ni. Ale Karina dengan sada kepercayaan. Mungkin orang bue kita mendongkapkan oles baru, ni oles buruk singgo meribak. Carain oda tepat, jana memaing susah. Mungkin endengo langsung mengganti deket oles baru. Murahan den, jana dorti. Kala itiki zaman Tuhan Yesus, naing maki dungken persoalan. Memakai cara murah kalon, janah sindorna. Imo si terjadi tiki kalai, mendongkapkan oles baru, ni oles singgo buruk janah meribak. Oda sangan dekah, si meribak ini memang terdongkap. Beres kan? Tuhu. Tapi oda isadari, kepeken pilihan sini baing ni gabe bocir masalah simbaru. Oleh si mendongkap i, kumerna kuatan imbangkan oleh singgon dekah. Memaing riba mi si debat. Oh nangi, nikate asandor sidung persoalan, malah gaben dekah nolak. Sebenarnya oda lot salahna mula kita naing dor kidungken masalah memakai cara si murahna janah cituk biayana. Tapi maksuden kena seendalan dekat masalah si terjadi. Janah pangkas si perdateken asa ulang roh masalah simbaru si mungkin mengkerikan bue tiki gegoh dekat biaya. Berdate mi kata Tuhan Yesus, kita iarahkan asa mermanat, nahi persoalan boi sidung merandal. Bersodip mo kita. Beremo kami kebijakan oh Tuhan, lako menandai Karina lemong. Tegu-tegu mo kami, mengikut kendalanmu si mendei, ikan naing keluar kami ketan persoalan nami nahi. Liasati Tuhan. Amin. Bagi mau renungan tasi Darian. Ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan akan dengan tasi deban kena. Merkite keni kita karinana nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana juan jua mau banta. Shalom.